Kakunhun jang kinong hikai Upper Primary School betip kum ke Meghalaya Upper Primary Teacher Association kila lek benya kendu yang menteri ketanat pulia putih ke jela urakam sangma kum shi benta bandin ya kajing kentir kerdan kinong hikai adhak Upper Primary School syaka deposit system kumba praspa sapu sau teliki school haba keren cekilat pathai kubor nakaliang presiden jong kanika kunhun uba Kenneth Shadap ulaya thu bakajing ya kendu jong ki kalong kabasau tenan hakaba nakaliang menteri ulakular ban pet binya ya kani kakam. Mana kalian demi di Meghalaya Upper Primary School Teachers Association nilayo ban yabu appointment baru education minister badan urang. Bagajing ya kendo jongi kadai tang halor kan nomrim ba nilayo ka proposal nadu senam arajar khat khandai arajar arpo ka government kala proses ban kentiu no saka deficit system yakin praspa sapu sau tadi ki school dan rei ngim keno ya ka sarkar MDA1 kawan no ketuka first covid kawan saka second covid kawan saka financial crisis dan rei ngilaong mo ba kai ka ba ka MDA1 kamla ban pendep kadai ka jingpular jong ka MDA2 ban pendep ya kai ka ba ka MDA1 ka kamla ban pendep dan nak tagadau minister ula ong bato kani ketika kabang hapek ba hap eksamen ba kan simpor yang ikiat ban pendap ya kani kakam dan re ngila ong bapek ba mensim senempat ngila yo kata ka proposal ru ba ka kerten jong ki ad hoc baro ka nai increment markat raja dan re ka bas ngosi kalong lai increment tang ya ki secondary bat ki higher secondary market dai aja kat ba ya ki LP bat ki UP la ai tang mar riu hajar tinggi ong to for the time being tang bakan long ka jingyarap ka ba sipot ai biang sa marlai hajar bakan ya rengkat ya ketukar kendai hajar no bakan long mar kendai hajar ya kini ki apa primary bakan long with effect nadu mensim senami kan kumbalale ya ki secondary bat ki higher secondary kata kadai ka jingerpat demi nak kalian jumur untuk nak sampai ya kan kita kam bilong ba kita sampai ya kan ka upgradation tekan support la kumno le no swatang ini alis bi nai tai macam kato kan ni kini apa primary le se ki nawa primary bayar dan keju elementary mo kata kalian jumur tu lo ompek na nang le ya kita kam ngalong yu pet ngin sawan ni ban ya keduk biang dia biru ba nomor ong to wanra kita kikot kijing persisya mo ngalong to ngin sawan ni ba wanra biang kita kikot persisya mo do kijing to nomor ke ka long base in written kai written ka bangilayo andre written ka bangilayo atau kadai upgradation to deficit system tinggal ada submit mentah andre kani ka kadai kam ka ba kham kya dia to on dan support kani ready on ka urgent solution tak ada kata bakin ai no sa marlai hajar ban rengkat ban kain krimen ke bagi yo secondary ban higher secondary with effect nadu mensim senam ya kata tu namle anu mata sport mo tu laong kengalong yu ngan sawan ya kendu isan ban wanra ban islah lor kepan laong pek di ad hoc teacher de isen ai sisa kila trai lai post nam lai pusan senam hadian bakila asyong thai hap subrat yaki sa dustbin sinaya ru kimyo ai ru kimyo atakin im kumno ha kijinglong temen nata ka medical reimbursement do kamdan ta halor kan ye ru nilai keren min sahabuan ra biang da to aga pura halor kinyo ba kinyo i ke baki no ikai ad hoc la hadian bala retire te zero te ndan ai ki bapli ki bapang bachtom lai la suyap kloi kalau isenai am ki bala sacrifice de ki post nam ki yo ai kat ba ki deficit bat ki government pat ki yo at least ka lump sum benefit no hamni patum dari ya katar wilayah keren ba long hi ba yin sahapan kre ki contoh ki babiang alor kini ke ngin sahawan ban sok de ya